voina press conference kan han nei chan chu pakhatna point kan jiang khan Mizorama frozen voxa ron luthi dan phallo ania adan konga Mizoram Pig Farmers Association chuan theitop achhuah don ani panina tuna Mizorama ASF free leng mekian zi omlam apan theinan a concern department le sarkarin theitop chua ma anlak theinan pathumna sanghi somhi pani atanga vocal ten calling compensation an mu theinan ti te an nia han soi chun zom ha lila Mizorama sanghi somhi pakhat April ni som paruka ASF confirm ania Mizoram pumin runa hemia wangian Mizoram Pig Farmers Association po ni som pakhat oga sanghi somhi pakhat alo pianga kum sanghi somhi pakhat le sanghi somhi pania akum zonin ASF in Mizoram min runa hemia wangian Disaster Management and Rehabilitation Department in order void number B11015/5/2020 ka 1st April sanghi somni pania akopi po hnunga dani kha ti chuania ta chuan voksa atanga etur siam chuale frozen voksa state pon le ramdang atanga laklu khapa he order hian AHN Veti Department chu khri adar zel lo nan National Action Plan for Control, Containment and Eradication of African Swine Fever te man ani nge ani ti chiang turin thu adel kilbok ani frozen voksa chungchanga RTI kaltanga Veti Department in Information ni som April sanghi somni palia min peka chuan Veti Department zok chu frozen laglu konga marhoi tu anlo ni ti a hriat theya achan chu ni som pani thlasom sanghi somni pani khan issue regarding imports of pigs from outside Mizoram chungchanga MIPFA alam toin kan association Azo City Voxazur Association le Veti Department Secretary Veti Department Office a meeting nei ania heta hian association chuan voklak lu kan du lo thu kan thlena kan thu ein mu thailo awangin meeting po ti top zui ni in meeting nei turin kanin ko le donia tia kanin tha ma se atuk ni som pathum thasom sanghi somni pania meeting minutes aron chuaka para nu nung bera state pon atanga voklak lu turin thuthuk na alo in ziak ta zok ani kami void number B18017252020 AHN Veti date ni som pathum thasom sanghi somni pani copy anunga dale ani frozen voksa laglu ani theinan ni som pakwa atanga ni somni pani October sanghi som pani chung khan Veti Department officials Dr. Paliten Mayur Piggery Farm Pune Maharashtra anzuk lawa anjin na sen sohi sarkari na tumsak lawa Mayur Piggery Farm Pune Maharashtra ina tumsak ani officials se anron jin ho nu ni thasom pani sanghi somni pania state pon atanga voklak lu phalna Disaster Management and Rehabilitation Department in Tichuaka void order number 11015/52020 DMR date ni thasom pani sanghi somni pani he order in ako chu hunpui festive season Christmas sanghi somni pani le kumthar sanghi somni pathumatan mamo puthuk nan frozen voksa ASF free state le apeda approved farm atanga laglu phalna SOP zom tura tu delkil chungin director AHN Veti phalna lak masak angai atia heta po hian azol posin December ni kwa sanghi somhi pani khan headline a nein Christmas royatan state dang atangin vok lak lu phal tin lo nei to pokani hemi order den chen hian chuan Veti Department in voksa frozen lak lu phalna pek cho hi one time voi khat ni tur si vilzui na anei lo awangin ASF free veilo anni le ni lo po en fialo voksa frozen te his zalen takin sumdong ken an lut mek ani he hian Mizoram chunga vokvul tu te kong thrang thranga a che zong in min hong mek a min hong dan te chu pakhat na te vokvul tu te vokri laka an him lo pha tuna ASF free aleng le mek a kum zona free in arun to na tang po in kan la ding mar thailo ani pani na te frozen voksa lo lu thi vokvul tu te tan chuan ASF group zetin a hloma zoi muangin vokvul tu te min ei hlum meka economic assimilation a thlen tir mek ani
pathum na te frozen voksa metric ton tam tak aron lut meka hei hian vok vul tu te an thar chu hral konga har san na thlen mek ani pali na te veti department hian frozen voksa lak lu atangin hlok na an nei lo nia an in soi chungin an hnuaya pick fet in frozen voksa azuar hian voksa frozen le vok apuma tal tur lak lu thlengin zalen na kong zau tak a hong mek ani na hrik point in thapun nan favorable condition an mamo ang hian vok vul tu te point vok vul a pason nan hian hri laka boruak muan om te vok hral na konga har san na om thei ven puite kan mamo a tun din huna chuan hemi kong pahnia hian har san na kan tok mek ani Mizorama kut na thok tu te thai thar hral konga an hlok na tak tak kut na thok tu te thleng phak lova khar chhong zok in an tel mek ang hian vok vul tu te hripui ASF in min ti boi mek la hian vok pakhat po vul velo sumdong ten a hlok na an tel mek ani panhina tin ASF free chungchanga Mizoram hi he hri hian min chamchil tawngin veti department hian an soi thina tuna ASF rileng le mek po hi wanglai ni chanchin buchuak April ni somni panga sang hi somni palia chuan ni kum mei sang hi somni pathuma tanga leng tawngin an soya hrileng mek ti rem konga hian malak tum tak tak na an nei lo ti thei ani chuan sang hi somni pakata ASF free lungsen atanga leng anga department in mipui hriata apuan lain ICAR Nisat Bhopal order number K11/222020 date ni som paruk thali sang hi som ni pakata chuan Mizorama lungsena ringot ni lo bong kon sia ha le ke tumate ASF confirm ania chuwang chuanin lungsen ti ringota leng khina chu thang an ti phin poi thu dik ani lowa e hemi kan han soi zaw le duna chuanin tuna po hri hian min cham chil to an ti thina ma se pathian zara farm hian e kum khat chuang e kum hi te khen chuan kan lo in ran le to ni kan farm bula te aza chuang kan in phuma hri hian min cham chil se e hri hi kan farm a hian in kan in ran thei to lowang ma se keni chuan kan ngei dana chuan in pon lama tanga vok salak lu heng frozen awang te a natna hi ron lut le thar zok ki hian kan ngai ani pathumna ti chuan DMMR department order date ni khat thali sang hi som pani hi ala ding renga voksa atanga siam e tur le frozen voksa state pon atanga lak lu hi khap bur ani he order to chante hun pui sang hi som hi pani Christmas le sang hi som hi pathum kum thar January atana frozen lak lu phalna order date ni tha som pani sang hi som hi pani po hi anung to lowa chu wang chuan frozen voksa ron ru reng hi dan phal lo ania tuna frozen voksa zuar hi an kol sa te tiral nan tun me thachung hun hi kan pe a hemi ba ka lak lu bel emo zuar an omani chuan engpo thleng se association in mo aphur lowang me ni thum sang hi som hi palia department in RTI kaltlanga information min pe ka chuan kum sang hi som hi pahnia ASF awanga vokaling compensation Government of India deal to 25% on release ania state matching share Government of Mizoram deal make ania sarkar hian arang theyang pera pechuk turin kan ngen bok ani pangana sarkar chuan farmer te khai chuo hi atumber nia kan ngai lain farmer te ta na har sat na thlen tu mitlem te state dang atanga voksa apum le frozen ala lu theite ham thanna angai tu zok emoni ti tura thilom hi poi kan tin kan dem tak zeta sarkar in state pon atanga vok apum le frozen voksa lag lu hi adan na tura dan order omsa 11015/52022 DMR manga khap tura ngen kan nge na sarkar berin min khap sak du lo chuan farmer te zokin kan dan angai do na hetianga la lu te hi mitlem te ni in kan ria an chunga har sanna lo thlen chuan Mizoram Pig Farmers Association chuan mo aphur lowang in todel tuma sum le tha tam tak senga lon tam tak la a leiba nei mek farmers se phurri chok jang kha hi sarkar ti tura kan ngai ku waching tu ten ma an la kang hian keini po hian kan langa mani ti voina kan soitel du pokani e kalome dan ding lai om rem chunga state ko na tanga thatin na bit ton tam tak no lu tu frozen oksa ni ASF free no kem lu tu ani mai ba ka vok tu te min ai cha tu ani a
mitlem te middleman kan ti te lok na ani frozen voxa la lu thin tu te chu hen mi te hi an ni e ke ti business zema bo people somi dor pui ven thar star farm nei tu honesty food le moms food te hi la lu na sa ber tu te an ni a emi te ba ga hian tlem la lu thin an op bok an stock sa khral chuanan mei tha chu hi hun kan pe e lo pur lu thin tu te chu keles kurial le VLD logistic te an ni a hek mi te hian tun hua la lu to tu le suar to lo turin kan fiat tir ngal ani anti lui le ani chuan an chunga eng har san na po thleng se Mizoram Pig Farmer Association chuan mo aphur lovang vokbul ai zom tu te hian har san na sa tak kan to tamol mol maya beglon rol ba ka filen bo zoram mi pui te hian kan har san na min lo hiat pui tur le min lo support turin kan som tak meu ani sarkar chuan farmer te khai chua hi atum ber le aw hla ber ani angin dan siam an dan siam hi na taka keng ko turin kan phut pok ani sarkar tha ti chak turin Mizoram Pig Farmer Association hian pui ain huam reng ani e Rosa hi Sorkarin dito prose! frozen boxa hi Sorkarin dito prose! halila kan mo sia siap tinan kan halo na ni enge Oh! kang rose Sa ten kang rose! SF2 Dr. Rose heng hi ti lo thei lo ti mu la tun hu lan kan ding to ti wang in kum ni kum thum kan nei zong kan tin ho to ti lai ka ra so ka zo kin pik pek ten pro ja na zo mai la bak kan dia ke versa kan tak pe me ni kum sangni pasari vela chengwai somruk pakwa singriat sangthum zanga ti chingpen na thu buai India le Bangladesh ramri hungna Indo Bangla border fencing thona tura sarkarin mimal ram alak saka ram pas lem manga zangna dom nalak thu buaya korin thiam lo achan tir to mi somni pathum te remna chu voin khan apuanga he sum ti chingpen hun laya CADC Chakmaton of Autonomous District Council Revenue Officers Settlement Ranga Mohan Chakma chu he thu buaya amazing club tu berle rampas lem te pechuak tu ania wangin kumli chung lungin tang turle cheng noi thum choi turin ko chuan asema apoi sa choi tur hi ape thelawani chuan thako chung lungin atan beldon ani midang somni pani te ro chu kum khat theu lungin tang turle cheng noi thum theu choi tur rem ania an poisa choi tur hi an pe thelawani chuan thako chung lungin an tan beldon bok lungin tang tur rem te hi he thu boi kai noya lungin an lo tan to te chu an tan hun chung tura chiar tel turani he thu boi kai noya police in an laman theiri lo pol chakma le tamana chakma te po bel theilo man na thu pek hun bitu kom lo man an ni ma atana pen ko tur standing non bailable warrant of arrest pe chuak tura thu pek siam ania court chuan CBI hena hemi te pani chunga dikna then chuak tura atulanga kota dilna po thelut le thin thei turin zalenna ape bok he thu boi kai noya poisa hulet anman cheng noi kwa singhi sanga zanga chu sarkar sumbo ma chhun lu ngal tur thu pek siam alo ni to thu court order a chuan tarlan ani bok he thu boi hi CBI in an chui nuwa Special Judge Prevention of Corruption Act HTC la rin chanan mi somni pathum te hi thiam lo achan tira
hemi thu boy a hian ahun laia CADC revenue officer settlement Ranga Mohan Chakma chu rampas lem pe chuak tu berapu ania CADC nuaya surveyor dangpani Borjek Chakma le Mana Bendra Chakma tenena inthurwalin ramlak ngai tur ming lispo diglotaka inthurwala siamapu anni he thu boya rampas pek chua ho hi avai deu thoin sarkar pisa chol nia pek chua ang feka tarlan ania rampasa CADC Agricultural Land Act 1983 le CADC Agricultural Land Act 1993 nuaya pek chua anga tarlan ani lain heng dan te hi a om lo thunga an dan nei chu CADC Agricultural Land Act 1982 chau ani he thu boya court in thiam lo achan tir te chu Ranga Mohan Chakma Kamalanagar 2 Sushil Kumar Chakma Kamalanagar 1 Borjek Imesh Chakma Kamalanagar 2 Mana Bendra Chakma Kamalanagar 2 David C Darduna Lower Chanmari Longtlai Ramesh Kanti Tungchaya Kamalanagar 3 Subhas Chakma Kamalanagar 2 Kala Uda Tungchaya Vasaitlang 1 Ravi Chandra Chakma Kamalanagar 2 Vanlal Kima Kamalanagar 2 Patul Chakma Kukur Dulia Gupa Rani Chakma Kamalanagar 2 Sumati Jiban Chakma Kamalanagar 1 Kripamoy Chakma Kamalanagar 1 Jatra Mohan Chakma Borapan Suri 2 Guno Monitong Maina Bab Sora Tamana Chakma Kamalanagar 1 Malina Chakma Kamalanagar 1 Rakhi Chakma Kamalanagar 2 Jamacharan Chakma Tungo Sora Bimala Sen Tongchaya Kamalanagar 1 Surat Mala Tongchaya Kamalanagar 1 le Thanmoi College Weng Longtlai te anni